Pozdrav društvo, evo naselimo tamo gdje smo došli stali jučer. Ovako test i dovodimo. Mission to možete poslije pročitati, pauzu pročitati. Ok, misica nam je tamo, vidite ovu zvijezdu na mapi, ali idemo prvo nešto da nađemo. Ovdje imate par ovakvih žlječića, za ovu žljeto mi to da otvorimo. Opla, pištolje. Odlično. Hop. Tako, hitno. Dobro, idemo još jedan. To znam bio je. Ne prelazi. Opla, još pištolja. Odlično. Uf. Ovo skupljamo. Dobro, 10 nam je treba da dobijemo 2 dupla pištolja. Opla, još štoljpija. Odlično. Ovdje je health. Ovdje je još jedan. Da. Ti ovdje 500. To su još dva. Idemo otvori. Ok, sad trebate se našpritati i skočiti. I ovu kaplicu zelenu bi se trebali skupljati. Nije isto nešto da se skupljati. Ništa, ovdje nam je 3. Od 3000. To, i imate zelenu kaplicu. Dobro, počeo. Tako je. Ovako. I ovdje vam je sačmar. Imamo čelta. Gledam da bude ovdje sačmar. Ajde, možda nije baš svaki put. Stisnemo tak, otvoriti ovo, da, 7 km. Ovdje je još 2, ali je 1, ne mogu biti 1. Ovdje je 500. Ovdje je još jedan, vidite. 8. Nost je posran. Ok. Brate, pomaknem se malo. Ovdje nešto. Ne, ovdje samo dalje. I znam točno gdje je još jedan. Evo naša kola. Brate, bješ tamo, ako švojstvo si, ako već ne moraš švojstvo. Ok, još jedan put je završio, ajmo. To, sačma. I evo ga. I sad vidite imamo 2 štorpije. Idemo mi na tu misicu da vidimo vreme. Ali prvo da ovo razbijem. Jel? Ja, opet nešto.
I ovo moram to u bijelu karticu. Možemo da vam malo više armu. Ok. Hola, Senor Cruz. Interesting new undercover look with beard and all. Anyway, Marco tells me you need something. If you need anything else, just come and talk to me. You know. Slabimo pali auto. Hey, little bro. Your first contact is called the Rat, located in the Red Light District. You'll find him at a bar called El Macho. Great. Tell me something. Are you going to have this attitude all the way through this mission? Yeah. Thought so. Evo nas, stigli smo. Nismo ovo. Ok, evo nas. Tamo žena na koje moramo otići, ali mi idemo prije da ovdje vidimo ovu kupicu. Ok, što je ja. Evo nas. Hola, chica guapa. I'm looking for Marco, alias the Rat. You asshole, Cruz. Don't pretend we never met. What was that? I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it. I don't know why I'm telling you this, but your friend, the Rat, is playing poker with Los Hermanos Vigilio inside the bar. And apparently, he's winning too much. Whoa, that's Marco. You need him alive. Save his sorry ass. Spicy move. Run, amigo, ándale. More are coming. Let's get to my car. Come with me this way, mi amigo. Bullseye! Na placu še to super. I ovo je dobro korisno što smo dobili. Eat chili and die. No, tab. I za toga ne piše, to vam treba. To je budala. Ovo gađe. Da, što je što ovo. Vidi, dobili smo gitaru. Idemo. Ovdje auto. Bullseye! Opa, čao. Mi amigo, you are very good with your gun. Idemo space. Opa, i ušli smo točno u sjedište. This way is safe, amigo. Spicy move. Ćao. Tab. Ćao. Move on, Cruz. Mojim bogom. There's a side entrance to the big parking structure. Moramo ovdje unutra. Ok, tu select, look, mouse. Press Q i E to lock. Mouse, look, right. And CTRL. Go to the third floor. That's where my car is.
Ok, još smo ih osvojili 5. Kill the American pig. Spicy Evo move. sad iznenadilo je. Ok, sad ćemo mi to redom da izaberemo. Vidite, neki padnu iz 1 metra, a nekome tam malo više metara. Da crkne. Over here! Over here! Huracán! Ah! Ajde, jebem ti majku, jebem. Ok, pjesma je odlična. Ko puca, kuda puca? Huracán! Ah! Idemo huraganu. Što bi još jedan. Spicy move. Najte da riješi, ja ću ovo ukoliko. Spicy move. Opa, čao. A, sedi, brate, da ne možeš ubiti. To je to, ljudi. Easy, amigo. You drive. I got too many tequilas on me. Ok, idemo. Osvojili smo 4 kaba. Idemo na skakavnicu. Ok, moramo da središte, a ne moramo. Hold on, Cruz. So just to recap, your crazy brother is on the loose somewhere out there where he's running about like a lunatic. And if that isn't bad enough, he's working for us. I know what you're saying, sir. But if you'll just let me finish the story. Just try and look past the details and see the big picture. Details. We're talking about endangering the lives of innocent people. Evo nas, središte. Okay, amigo. What I'm gonna do now is go inside, take my enchilada hangover cure, and get my hair back into maximum padrísimo position. And what about presenting me to your boss? Oh, sí. I nearly forget. Okay, sí. Of course I can call the jefecito and say a few nice words, but this won't be enough, gringo. You need to get yourself noticed. Oh. Ok. Ok, da snimimo. 2, 5. Ajde, ovom parimo radi. F. I da mi snimimo ovo. Ok, šlance, evo ovdje ćemo da završimo epizodicu. Da se maknula od muzike. Zbog copyrighta. Ok, šlance, to bi bilo to što se tiče ove epizodice. Ja se nadam da ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada jedan veliki pozdrav!